mono che tutto si cana e la Roma così mo come perché non ci quante canana tu non sei già quante delle cose ne amici onde delle cose no non può capire onde delle cose che e come possiamo dire come che le come canano così a parlare sempre hai della cultura dentro te più ma così perché no non so se poi non ho alla prolunga neanche per le sveglie no se che lo ma poi da capire la papà che da papà a casa ma poi come se li figli poi da papà penso la nuova pagati del mattino quando come se li ama tutti adesso con ma qua prima così llega lo quando danno la lela così che perché era una mamma non buscati ya vale dove se può era una cosa che io pigalato por esta ma così non c'è non c'è la che Nexide, toate, cu pamulupe, toate como está. Exato. Ya, não tem isso, já não tem nada. Canti, tudo tem o estilo, você uma coisa, agora, né, não dá uma coisa na casa, uma coisa boa na casa. Canti sempre está assim. Realmente. Vedi sì, allora tentativo, già, l'anima pure. E questo là, pure le uniste sana. Mangi, lei kaya ngo, e ni yoda ai, na pure di ma così. Uso pure to ma che tu hai detto ora. Ya, ma poi che le catino sta vuoi. Maka dice no mi spiegano cioè lei non aveva pure un chionguti non sai più come posso tenere in candele ma fa lui pure tutto il canale come poi ma rosse della lei di nuovo ma poi hanno detto che no ma poi tenere che le pericolo non lo facciamo ma continuo con un anno di come mi sento che non ho più di adesso ma là adesso mi dica che è ma non può ne tutto guarda non c'è dire dopo nana non può ma così ma cerca ne tutto qui non senti di tutto quasi quasi è la non può più di stessa ne non ha senso la bocca pure adesso vedrai non la oh, io ne da ho chiamato. Dirino, sai io ne, mamma così. Oh, ma scusa. Manca sono alle giovane. Come anche mobo. Abamba tale come sono, devo dire. Oh. Questo è stato. Ma tu non puoi capire che sono di questo. Comunque, Ramleka. Nama suka mereka, mas India kalau macam ni ada belum jadi sekolah ni, so jadi Ramleka itu orang bantukan apa namanya, jadi kalau kau cuma ada kau mesti ada apa, jadi kalau kau berdua nampak boleh. Lalu tu lain kali ada sesuatu yang aku suka Pada dulu, now, aku kan dulu ni babi, lalu aku cakap saya mana lo, ni kamu ni mana lupa ke, ni mana di rumah, macam rumah tu macam, ni kami kan dengan proses. Poi ne dico, devo pensare,
dia semua babi semua kan kalau masyarakat kan kami macam tu ya belum bersih lupa coba tak bersih betul tak lupa bawa ada pergi semua itu betul kalau semua yang pada tu macam tu betul enggak aku ni guru dan macam ya hari kanan untuk saya jadi dengan supaya ni ya kan ya ada amin ya benar ya kan lalu kanuan dia tinggal jalan nanti dia satu manusia satu tu macam oh satu tu dia satu tu boleh satu ni masyarakat ni apa yang contoh lagi berkemudian macam itu macamnya ini kena lewat Uspanda kita main wisaya begitu main yang boleh lihat malah ulung gusa ugusi isangan lupa ni jadi sana nando itu pemandangan ganti lo dia auto boleh masuk tu semua apa habis tu yang dia boleh semua apa sama betul belum ya yang tu saya fokus tu kurma nak apa siapa lagi nadang-nadang ngomong kau ni siapa yang ada ini tu berlain kan apa nadang-nadang pemdana wah buku ngalah dengan tangan tadi orang ni saya jodoh right ilo dia kan mai boleh kita sebelah dia betul ni wajib apa dia betul Rago que me negué, seguí mi publicidad, no, boleh, okey, dulu. Lapangan itu ada opsi. Sufi memang dia bulan baru. Usul mau pesan apa bukan polisi ini. Dia jadi baik. Nanti siapa? Sehingga anak ini suka. Kau mungkin ini. Kau salah kau. Kita boleh jadi bagi kau tahu itu cara kenapa kau? Dong kita. Kau cukup kumat. Masalah itu belum bisa nak. Wah, macam ni untuk abangnya. Kita boleh dua mana dengan jenis kau kampung kawan ambil cuma tamen. Nah ini siapa makan? Berapa baca kapan ini? Tu kalau dulu jawab kita buat. Ni belum pasuk nama nyabu. Kau dapat tu. Kau tahu cuy. Ya kalau kau belum dah. Kau tenang betul. Ya kalau apa? Tadi tu. Kau nama apa? Kenapa ada bau seni? Kondo di kita ngambil gaya dalam masjid gaya di apa? Dua kali jangan jauh lendo. Dua mesti kalau umum yang masjid gaya lalu ni lah. Masjid gaya. Lalu baca tu dua mesti atau jadi ni. Penting cuma kami naik wala yang bulan ni. Usah dulu aku bisa. Usah ni naik wala ni. Dia ada pernah mandi. Dia ada. Jago. Hampir macam mau baca jago. Ni nama semua ini. Ni nama famili. Ni nama pusing anak saya. Omgi. Wanita tu. Buat kali ni. Mungkin siapa berapa semua.
hari ngomisa kati sana mwa shumayeru yetu kama insana kwanza mtete shaya unga kuba kufunza kakandeni matana ngikho umuntu omdala ulefa ngikho uba besi la eshadi bekhulumpenga yentatha abantaba mnobabili wena mfana usi umphathe kahle lo makho uhambe mntanami umthezele iy'nkukhu kokuba uzibeke futhi uhambe mntanami mangenamanzi uyomthelela amanzi emfuleni uwapuyise ahlale kahle lo mntana wabantu uyabona mntana nana phathekile kahle ngakuyogula mntana manzi kamanzi umkhethe mntana yeza umngane wathi umgezi umkakho umgezi wathi umjobe wathi ushanje phela kwaziwa ugeze phela bemuhle nomabuthi manje uyagula futhi manje wayefundisa kanjalo akakafuni ukuyofundisa uzathande umndeni akaziwe unamba one bawufo owesine ngibona kahle lo kale thakathi kumba yini kumngakho sokuthi yathakatha ngawunganithela akamtholi ba mina ngithemba ngithatha umngakho okuqala ubulile wenze njani ngithatha phela yobona nomfazi omdala seyiswa ngempela usiza ngoba lokho akwazi ukuthi kuyafika kulokukhuluma kahle seyisa ngomntwana yelo ungamatholi nabantwana nje futhi usezokhwehlela njani ungakube ngene ngaso lowo mdala uthi izwi kahleni thandani umngeni izwi kahleni thandani amadoda enu awujabulile lo uthinte izinto eziningi sengayenga lokuthandana kwenu yalanani uyandihluphe noma ngithandana ngithandane kakhulu uthinte indaba yelobolo ngithekile ngithi ngiyazama phela angazi ubaba mkhulu wathi ngikhosiwe ngangekho nenkosi uthi yathi manje ngiganana lobolisane kanjani ngiyayibona i-conversation yebo-ke ekuseni uphilile uthabe kwathi bamkhulu wadaye sandidayisa ngey'ngane zethu ya sengilobolisa shima angibonisi lo mithini liviko nomifile lomise nangasemalini lomise nangaselilwaneni sakusekho asakwazi ukubuya kuyazikhulumoba lapho kwakukhaba khona iy'nkomo sokukamoba ngakho-ke kuvumeleni ukwehla kancane emaloboleni madoda sengithi-ke angathi nginobani angithi ngakusho sokuthi lawukuthele khona abantu kodwa sengathi abenele abafana bazolobola kanjani netonini kuthani ngilobolele umfana wathi umuntu utshela umfana unike lokugaya inkukhu ike lokugaya inkukhu yilo lokugaya inkukhu nehashi nesihlalo salo hayi opeta yapeta nehashi nesihlalo salo nento lokugaya inkukhu ngithengele mnumzana womgasizo dada kodwa manje okugaya inkukhu ngithengele usukucelwa ngalenga akushiwo ukuthi umuzentomama uyicelile uma ingane-ke ucelile sikhulelwe ucelile njani ithi khomba umntathu ngithe angikwazi ayiphi ucelile-ke ibuyikhulelwe futhi esesibili iney'ngane mbili nalo ayiphike ucelile-ke musani uceba ngey'ngane zenu ayisekho naleyo nto ey'nkomo kahle mse sizani kahle nje intwana yokuthi ujabule nawe utholile duko nami ngathi ngitholile isuthi ngathi angayishadi yami ngane sizoshada ngathi kwakwenziwana umemulo kwathini athole isuthi neyembe nesigqoko seyicathuzi yabona
ngathi ininga futhi kodwa ngoba bengekho umkhwena ngijabulile kakhulu ngiyabonga noma bengiphele isatolodwa sekulungile ngafika ugeni Phakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lolumlaleli liba khona njalo ngamasabatha kusuka ku4 kuya ku6 ekseni namhlanje ngithe angiqale ngayo inkosi inyanga yezulu ikhuluma izifikeke nasendabeni kababamkhulu namhlanje asinabo abagcotshwa bengithi ngibabhekile hayi abekho namhlanje ngiyabona ke ngoba nakho kusenanohambo lwasentabeni angazi kwenze njani kodwa ke esikhona bengiqala nje kule ndaba yokuganwa kakhulukazi ngoba ngesabathe edlule sakhuluma ngaye kakhulu namhlanje ke umhla ka10 kuJanuary 2026 sesikuyilo isabatha elesibili leli elesibili leli bekwe lokuqala lela ku 2026 leli edlule elesibili leli esikulona namhlanje kumhla ka10 January khumbule emlaleli ukuthi uzosithola lapha ya ku Facebook sikhona uthi sikhumbule kuphakameni 1910 1976 uphinde usithole lapha ya ku TikTok asikho namhlanje TikTok wenanda ayawukho namhlanje ama videos uzowathola ku YouTube uthi sikhumbule kuphakameni noma udownload i-app yethu yenanda 88.4 FM uzokwazi futhi ukuthi uphinde usithole khona bengithi sasho ngithi ngiqale ngayo inkosi la inyanga yezulu ikhuluma indaba yokugano sayikhuluma kakhulu ngesabathe edlule isihloko ke sanamhlanje sithi yini ubuNazaretha kunalento le ikhulunywa kakhulu abanye bathi ubuNazaretha inkolo yesintu inkolo yezulu uthi uShembe lapha ehlabalelweni 208 Thabani kufikile ubuNazaretha manje yini lo buNazaretha Thabani kufikile ubuNazaretha kufikile velaphi ubuNazaretha njengoba ethi Thabani kufikile ubuNazaretha sikuleyo ndaba ke le ukuthi yini lo buNazaretha Thabani kufikile ubuNazaretha bufika velaphi ubuNazaretha bavelaphi mayithi uShembe asijabule bufikile ubuNazaretha silapho nje eMaNazaretha sizobheka ubuNazaretha sizokhumbula ukuthi njengoba kuyinyanga le yalomhlangano esikuwo inyanga le yomhlangano lapho uShembe ahlangana khona noNkulunkulu noJehova ngezulu bazothi umveli nqangi phezukwentaba inhlangakazi wayesemnika ke lo buNazaretha ngakho ke uma kusuke kuyiwe enhlangakazi kusuke kuyiwe esikhumbuzweni sobuNazaretha hayi besintu ngoba inkolo kube kuthiwa inkolo yesintu azi ke yesintu ke yona mabezothi ubuNazaretha inkolo yesintu
kwenziwa njani indaba yesintu. UBunazaretha kuyewa enhlangakazi kusuke kuyokhunjulwa ukufika kuBunazaretha ila uShembe anikezwa khona loBunazaretha nemithetho yabo le esike saqala ngayo ngesabathe edlule njengoba kuyilenyanga nje cishe nje sizoke sigxile eBunazaretheni ngoba vele isikhumbuzo sokuBunazaretha vele isikhathi sokuthi sikhumbuzane ngoBunazaretha ukuthi buyini njengoba sebuphumile kangaka kulento le athi uShembe buyiyona wathi uShembe uBunazaretha obukaJehova kodwa ke sesiyazwa namhlanje bashinto eziningi abantu ngoBunazaretha babukhombele uShembeke ephezulu kwentaba inhlangakazi esebunikiwe loBunazaretha wahamba yedwa engahambi namuntu ngithi kwaze kwaba umuphi unyaka nangoke nomfundisi akekho ngizokhumbula nje kwayima eqala ekhuphuka nebandla mayisekhuphuka ke nebandla emva kokuthi esekhuphukile nebandla eselicelelile nalo ukuthi likhuphuke lize lapha phezulu kwentaba njengoba wayiqale wahamba yedwa njengoMosi uMosi eya phezulu kwentaba wayihamba yedwa uMosi afika khulume noNkulunkulu naye kuShembe wayihamba yedwa afika khulume noNkulunkulu phezulu kwentaba hayi baze bayikhalela abantu nabo becela ukuthi bakhuphuke baye phezulu kwentaba kuloNkulunkulu kuMosi abazange babe naleyo nhlanhla kodwa kuShembe baba nenhlanhla uNkulunkulu wagcina bavumelele nabo bahamba banyuka abantu bafika phezulu kwentaba mabefika phezulu kwentaba emva kwalokho uShembe wayisenza isivumelwano noNkulunkulu ekadinyuke nebandla kuJanuary ukuthi ke Shembe njalo kanye ngonyaka labantu yobaletha la bonke abantu osubashumayezeli yobaletha la phambi kwami njalo kanye ngonyaka nangempela ke kwabanjalo ke kwaqala ke kwalolu hambo ke oluya minyaka yonke uShembe ehamba nebandla eyolikhombisa uNkulunkulu ibandla labantu esebatholile abangamaNazaretha indaba leyo ke nami ngiyikha nje phezulu ngichaza kafishane ukuthi ke kwenzeka kanjani ukuthi ke kuyiwe phezulu kwentaba inhlangakazi isivumelwano uShembe asenza noNkulunkulu ukuthi uyoletha ibandla njalo kanye ngoJanuary phezulu kwentaba inhlangakazi isihlabelelo ke kade ngisisho u208 uthi Thabani fikile uBunazaretha hlabelelo 208 lesi Thabani fikile uBunazaretha yeah ngixole nje izinto la ngibambe ngala isihlabelelo 208 sithi Thabani fikile uBunazaretha Thabani zizwe zosinda zosinda ngani zizwe zosinda ngabo uBunazaretha lobu athi uShembe bufikile nayi mshina yeah mayithi uShembe ke Thabani efikile uBunazaretha izizwe zosinda ebezilahlekile zizule emahlani ngezwi lakho Thabani efikile uBunazaretha izizwe zosinda buphelile ubumnyama jabulani nithokoze izizwe nonke uverse 2 ke lobo uthi kuphelile ubumnyama ibuphe lobu bumnyama uShembe akhuluma ngabo akakhulumi ngobumnyama ukuthi ubumnyama phelile kushuthi bekumnyama bekusebusuku ukhuluma ngobumnyama uma ungenalo ulwazi ngoNkulunkulu usuku usebumnyameni usuke usho ubumnyama bengqondo ingqondo yakho uma ingenalo ulwazi kusuke kumnyama ukuze kuthiwa kuhlwile ukumuntu uma engazili ukuthi kuthiwa kuhlwile la kusuke kumnyama ke kumuntu uma engazili utho ke uthi ke uShembeke izizwe zosinda phelile ubumnyama ngenye indlela uBunazaretha lobu uShembe ahamba wablanda phezulu kwentaba inhlangakazi buqeda ubumnyama buqeda ukungazi
bese amehlo uma uke kwakhanya engqondweni namehlo kuyavuleka bese uyabona ubone ngenye indlela ubone ngendlela engafani nebona abanye abantu bake bachike laba ke abazi kangcono bathi kuvuleka lento ekuthiwa i-third eye uma sekuvuleka i-third eye yakho ke ihlo lesithathu usuke usubona wena ngendlela engafani nale abanye abantu ababona ngayo usuke usubona ngenye indlela ingakho kaManazaretha ungazi uthi nje kubantu basemhlabeni hayi abantu abangaseli ukuthi kudanswa kwenziwane hayi awayingeni le yaManazaretha kuthiwa kanjweni kuyo bishi awayingeni manje abantu bomhlaba bathi mabeyibona leyo nto babona ukuthi labantu laba hayi basemumva kubonakala ukuthi usemuva kodwa esikhathini samanje sekukhona ke ukhula esilibona lokelinyenya lingena kungena lezi zinto lezi athi uShembezi ubumnyama siyakhumbula ngaphambi kokuthi kufike umprofeti uIsaiah Shembe emhlabeni kwaqale kwafika umfazi wayehamba eshumayela ngaye uNkabinde wayehamba yonke izwe leli hamba eshumayela ngokuthi khona umuntu ozayo lo muntu uza nokukhanya ngoba ngaphakathi kuye khona uNkulunkulu wahamba uNkabinde eloke ethi njalo la ihlangane khona isho akuthiwa usedrobheni phakathi eThekwini phakathi eMgungundlovu noma ngephi utholakala esengungwa abantu ebelalele lento ekhulunywa naye ilo muntu nabelungu bamlalele hayi kokhonana abelungu abasazi izulu hayi lo muntu lo nabangasazi babuza uthini lo muntu basha abantu hayi uthi khona umuntu ozayo lo muntu uza nokukhanya uzobezokwenza ukuthi eprofeta umfazi weprofeta ngobaba mkhulu eprofeta ngokuza kaShembe ukuthi lo Shembe ozayo lo muntu ozayo uza nani uzokwenzana emhlabeni hayi baze bamthatha belungu umfazi bambopha kwathi hayi udukisa abantu ngoba lento yakhe ayifana nokushumayela ngoba phela wayengavunyela umuntu omnyama ukuhamba eshumayela ngaphandle kwemvume kwakunabantu abelungu bakamasonto base bebakhetha futhi abantu abazoshumayela manje umfazi wake mayambe eshumayela ukuthi khona omunye umuntu oza nelinye ivangeli elingafani naleli ethunyelwe abamhlophe kwase kuthanda ukuba inkinga lokho kwase kubonakala ukuthi akaboshwe bamthatha ekwabonakala futhi ukuthi no akanali icala lo muntu ongcona sithi uyahlanya bawumvalele Fort Napa eMaritzburg kwathiwa hayi akaphilile lo muntu ekhanda bamhlala kumfazi ke bam-interview abelungu bathi hey lo muntu okhuluma ngayo isima kanjani washo umfazi wathi hayi uza nokukhanya emhlabeni njengoba emhlabeni kumnyama bathi abelungu hayibo kumnyama kanjani emhlabeni ngoba safika thina safika nokukhanya uthi umfazi hey ayikho into yokukhanya nafika nayo nina nafika nobumnyama emhlabeni awu sanakhela izikole nje bathi wathi umfazi hawu ubumnyama yonke lento naniyenza hawu sanakhela izibhedlela nina naningena izibhedlela wathi umfazi ubumnyama bonke loyo lozayo kuyothi abantu mabegula uyobaphilisa ngezwi baphile hayi bathi abelungu no ayikho lonto kwahamba hawu lafika usuku olukhulu kakhulu wagcina efikile uShembe emhlabeni sambona izizwe kwafika lokho kukhanya wafika nokuningi ukukhanya uShembe ngoba uye lo wafike wakhipha abantu kuyo yonke lento yabelungu embi abelungu abafika nganezinto ezimbi kuphela nezinhle zazikhona ngoba nasi isikole lesekuthiwa siwubumnyama wasigqugquzela uShembe ukuthi abantu abafunde ukuze bezokwazi ukuthi babe nolwazi bakhulume nezingisi bakwazi ukubala kodwa ke bese bayithuthukisa bangabe bahambe bayoba yigqila kwezinye izizwe imfundo wayifuna ibe isikhali sikubani manje verse 3 izizwe eziningi eziphansi kwezulu sizibona ihlakazekile zihlabelela zijabhile izizwe eziningi eziphansi kwezulu siyibona ihlakazekile ihlabelela ijabhile kwakujabheza iminyama ijabhe ukuthi ziphucizwe kwaya nezimhlophe nezinye zajabha ukuthi awusele abantu sebethola umkhululi
ngaleso sikhathi uthi ku verse 4 thuthuka eNazaretha thuthuka izizwe zonke zomila zifuna ukuphuza kuwe zikholwe ichichime ngezwi lakho ileli izwi ke leli ke esihlangene namhlanje masithi yini ubuNazaretha kade silalele nje siqala la uhlelo lwethu silalele inkosi inyanga yezulu ibikhuluma ngendaba yokugana nokuganwa nokukanselana ithi mayikhuluma le ndaba ya eqala ngasekuqaleni ikhuluma ngendaba yokuganwa isithembu ukukhumbula ukuthi nobaba mkhulu wafike wasihlaba isithembu akashonga ukuthi isono ingabe sengakuthi sengikhuluma sengithe mina isithembu siyisono nenyanga yezulu ayisihlabi la njoba uyizwe ikhuluma ngonkosikazi uthi unkosikazi mayingahlambulukile wenze njani iyakubona ubuhle baso bese ithi futhi nayo futhi kodwa iyasihlaba ngoba amadoda asekhombisa ukuhluleka ekuthini angaganwa isithembu ngicabanga ke ukuthi ke simele sinjengaleso ilele ekuthini uShembe wayesibekele imigomo ngoba wathi sona isono kodwa sihle wayesibekele imigomo ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njalo izinto ihamba ishintshe nempilo ephilwa abantu ingafani naleya ababeyiphila ngaleya minyaka bese iyahamba yashintsha bese kuyaphoqa ukuthi nezimo bese ziyashintsha bese izinto imiswa nganye indlela njengoba iyashi inkosi inyanga yezulu la ithi hayi inkosi ekuphakameni iyazivuma kodwa ke mina ngithi hayi yena uyasihlaba ngala asihlabe futhi bese sibeke izathu ukuthi usihlabelani usihlaba ngoba uthi amadoda asehlulekile ukhuluma ngalento ekuthiwa iGBV ke namhlanje amadoda ithi ngaganwa omunye unkosikazi hayi siyamhlukumeza omunye sithanda lo ufikile kuqala hayi omunye ithi ngaganwa hayi lo munye ayisamfuni siyamxosha nezingane zakhe gender based violence ihlukumeza izingane konke nonkosikazi yahlukumeza ithi inkosi cha hayi madoda sengiyabona mina ukuthi lento siyanihlula manje ngakho kungcono iyeke okwamanje ngoba iyanihlupha bese sizalana ke kuganselane nini nokuganselana kukhona ke isikhathini samanje abantu bathi mabegana noma beganwa bathi baganela oyise emkhulu ngiganela obaba mkhulu ngivusa umuzi wobaba unkosikazi lona unkosikazi wedlozi lo uma sethelwe ngenyongo unkosikazi wala ekhaya akakwazi ukuthi angahamba akakwazi ukuthi kushuthi noma kuthiwa uyahlukumezeka noma uyashawa noma wenziwani angaze abulawe impela kodwa yena uyofela la ekhaya wala ekhaya kunendaba ke la ekhulunywe inkosi inyanga yezulu ngeingane lezi ngicabanga amakhosazane lawa ahlala ngaphakathi ngoba ethi nginezingane mina ziyinqaba la ithi ke iyaganwa yahlukunyezwa indoda kwaze kwafika omunye wazobika kuyothi hey baba ingane yakho lapha hayi yafa hawuna uthi ngayilanda ngayibuyisa ngibuza ke kulaba abathi ke uma eganiwe unkosikazi wedlozi mayakathelwa ngenyongo akasakwazi ukuphinda aphume la ezinye zezinto lezi ezifuna ukubheka ukuthi ukuganwa kwesiZulu nokuganwa kobuNazaretha kuyafana yini ngoba kunalento ukuthi abantu besintu angasho ukuthi besintu ngoba mangithi isintu ngizosuke ngifake zonke inhlaka kanti bese ngeba nenkinga imikhuba namasiko ezinye izizwa ngikwazi kahle kungcono lesakaZulu eNgilandi ngoba nami ngiyila kaZulu izinto eziningi ngike ngiyibone zenziwa kuthiwa zizulu kodwa nakhona futhi uthi usathi izulu kukhona izulu saphesha kothukela
ukhona isiZulu saphesheya komkhomazi kukhona isiZulu sasebaculuseni sijike singafani lesiZulu bese uba nenkinga kanti umNazaretha abuyinto eyodwa noma ungayapi buyinto eyodwa abunaka ukuthi ubuNazaretha bakaZulu ubuNazaretha basemampondweni ubuNazaretha basebaculuseni ubuNazaretha buyinto eyodwa ngobani ubuNazaretha into kaNkuluNkulu uNkulunkulu munye indlela zakhe indlela yakhe noma yokumkhonza iyodwa akuzona indlela eziningi so akwazi ukuthi ubuNazaretha ngongani obakaZulu kube noba semampondweni kube noba semaXhoseni kube noba sebasuthwini cha beyohlala nje buyinto eyodwa khuluma ngale nto inkosi inyanga yezulu ithi cha hayi ngathi ingane ayibuye mina ingane iyahlukumezeka bese siza nakulento ke yamalobolo ngoba kunesiko kuthiwa isiko phela ukulobona inkosi kade ikhuluma la moyilalele kahle mongaziwanga kahle einsukwini uyithola ku YouTube le nkonzo lo isihloko saso bezibhaliwe ukuthi yini ubuNazaretha uyithola la isho khona ichaza ngendaba yokuganisela ithi lo misile izwe njengamanje lezi zinto ukhuluma la ngama 80s inkosi mangicabanga mangayona ama 80s ngokwama early 90s kodwa ngithi ama 80s la mhlawumbe 89 88 lapho ikhuluma le ndaba ithi izwe lomsile lomsengisha emalini akukho ngisho imali kwakungcono ngalesikhathi inkosi ayikhuluma ngaso kwakungcono kunalesikhathi esikusona njengamanje lesi sikisona njengamanje sesinzima kakhulu abantu ke ikhuluma leyo nto ukuthi hey hayi nami impela kwathi ke umfana la kulabafana ngihamba nabo wathi yagana hayi kwekazi lapha ya wafuna ihash kwafunakala ihash nesihlalo sehash omunye wafuna umshini wokuthunga wafunani namhlanje khona leyo nto yalezi izibizo ithi ke inkosi inyanga yezulu lezi zinto enizibiza nithi ayithathwephi ezinye zezizathu lezi ezenza ingane uthi ngoba masubiza kakhulu izongathathwa ingane yakho bese izalele ekhaya yini ke lapho kusazoyibiza izali ingane izalele ekhaya ngale ushembe owakhuza lento kwangaqaleka inyanga yezulu inkosi sizofunda la masibuya ngale kwi-break ikhona le ndaba la encwadini incwadi engihlale ngiyibiza nge-The Forbidden Book incwadi le ekuthiwa incwadi yomncwabo kukhona ke la okubhaliwe ngayo le nto le yokuganwa yokuganwa nokugana nokuganiselana kubhaliwe la indlela abantu ababiza ngayo abantu ke babiza ngesiZulu ababizi manje ababizi manje ngendlela yokuthi baganiselana ngokukholwa ithi inkosi inyanga yezulu nami khona inganyama ebigana ngabona nje sengiphiwa lokho engaphiwa khona ithi angangena inkinga ngisho kuthiwa ngangiphiwe nje iphaya leyicathula ngoba phela kwakusuke kwenziwani kuyaganiselwana ila kuthiwa khona kwakhiwa khona ubuhlobo hayi le nto le esekuthiwa manje kubizelwa abantu abangasekho kubizelwa isiZulu leso kubantu besizulu ngicabanga ukuthi kulungile ngoba kusuke kuyisiZulu kubantu abamaNazaretha nakhona kunendlela yakhona ushembe yena athi amaNazaretha wenze ngayo so sike sithola isimanga ke manje ukuthi ekashembe indlela iyaphikiswa bese kwenziwa le ushembe afica abantu beyenza wayesethi hayi angenziwa kanje ngaphambi kokuthi sekwi break ake ngiye lapha encwadini yeBhayibheli Mateyu 15 sizofunda uverse 1 to 3 khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevere eJerusalema bathi yini ukuba abafundi bakho beqe usiko labadala na ukuba bahlamba izandla nxa bedla isinkwa kepha waphendula wathi kubo nani yini neqe umyalo kaNkuluNkulu ngenxa yesiko lenu na nakho ukuphambana kwesiko labantu nelikaNkuluNkulu sesihlale sikubona ke la ebandleni lamana lobuNazaretha
kulo amasiko kulisiko likaNkuluNkulu kulo isiko lesizulu kakhulukazi ngoba abantu baphusha ukuthi lokhu kuyisiko noJesu inkosi uJesu yake yahlelwa isimo esifana nalesi abaFarisi bathi kuyena yini wena weqe isiko labadala utshena yini neqenini likaNkuluNkulu ngaleli labadala ngoba njengoba uShembe ekhuluma kanje ngalento le yokugana nokuganwa nokuganiselana nje ingoba ukhuluma ngendlela kaNkuluNkulu yena akakhulumi ngendlela yesintu nala inkosi uJesu babekhuluma indlela yesintu laba ngoba base bakhe lento athi isiko lokugeza izandla into abasebeyakhe bona akuyona into eyayikhulunywa uMose akuyona into eyake yakhulunywa uNkulunkulu into nje eyasizakhelwa abaFarisi bethi ngaphambi kokudla akogeza izandla kwangekona ukugeza izandla ke futhi lokho kwamnawe ukuthi sithatha amanzi sigeza izandla leyanto isamthandazwana it's a ritual mangiyibeka ngegama lesilungu it's a ritual kuyisikhathi nje mhlambe uyaphela u3 to 5 minutes kwenza leyanto yokugeza izandla amaNazaretha amayazi azoyazi lento engikhuluma ngayo makuthiwa yakumhlambululi eyokuhlambulula babenza njalo ke uma uzogeza izandla uthelelwa amanzi twachitha enza kanje wenze kanje kuyisikhashana nje impela kube nemthandazwana yakhona enziwayo kodwa leyo nto uthi kuJesu hey thina ngeke senze leyo nto babevele bayathatha amanzi bahlambe nje izandla bese beyadla hayi bathi abaFarisi hey wena nequsiko usiko labadala bayasho futhi udento yayibekwa abantu abantu abadala isikhathi ke manje sithi 5 o'clock masibuya ngale siyaqhubeka yini uBnazaretha Inanda 88.4 FM Sikhumbule Phakameni Inanda 88.4 FM sesiphinde sabuya futhi mlaleli sithemba ukuthi nawe ukhona sihleli nawe siloko sinenge njalo sithi yini uBnazaretha ukhumbula ke sikhona lapho ku 0687649969 0687649969 uzosithola lapho njoba sesingene esigabeni sesibili sophinde futhi sithi ukubuyela emuva ngizothanda ukugcizelela le ndaba le yenkonzo kaMahlukanandlela ngoba iyona le efika iveza uBnazaretha ukuthi uhlukanaphi ngoba uyahlukanisa uShembe ukuthi kufanele kube khona ukuhlukana phakathi kwabantu nje nabaNazaretha so labantu abafani amaNazaretha enye into singahlala nje sibe abantu sonke ngaze ukuthi nje hayi cha abantu bakaZulu abanye kodwa phakathi kwabo abantu bakaZulu abantu basemaXhoseni abantu bakephi bese kuba khona amaNazaretha akuphikiwe ukuthi usukuzalwa kuleso sizwe kodwa mawusuke wathi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni usuthe wena usuyinazaretha usuwakhe isifungo sunesivumelwano nomoya kaNkuluNkulu akusafani nezivumelwano lesivumelwano esithi ngiyikhetha inkosi yasekuphakameni sisuke sesibulala izivumelwano ezazenziwe obabamkhulu ngoba nabo abanye babethwele babe nemgilingwane eminingi nabo babeyenzile nemoya ethile yangaleso sikhathi ababephila kusona sokhumbula ukuthi engakafiki uShembe abantu babe iphilela nje lempilo le esingathi yesintu bengazi indaba kaNkuluNkulu ngeke ngizwe abanye bethi hayi uShembe wabuyisela abantu emasikweni uthi uyabuza uthi imaphi lawo masiko ungatholi kahle ngoba uShembe ufike noBnazaretha ingakade sifunda isihlabelele sithi Chabani ufikile uBnazaretha kwakufika enye into esikhathi kufika uBnazaretha manje makuthiwa uShembe wabuyisela abantu esintwini
siphi futhi manje isintu ngoba yiso lesintu lesi esase sibanga ukuthi abantu bone kumdali wase umdali ebathumela ngoshembe uNkulunkulu akamthuma umprofeti kubantu abantu bungonile bayona abantu bese bethunyela umprofeti wayengakathunywe ushembe emhlabeni yonke into ihamba kahle wayizobuza okwenzani kanti ngoba uthunywe emhlabeni nje ingoba kusalungile sekuthiwa shembe hamba yolungisa wayeseyafika ke wayesezosikhumbuza indlela uthi cha nakho uNkulunkulu ayikushilo kahle hayi lokho esenikwenza okwesibili baba ngeke bafika belungu bazosimuka izwe sinoNkulunkulu basimuke yonke into bathathe yonke into le esithi sinayo konke lokhu abafike bakuthatha belungu ingenxa ukuthi sase sibuthaka sase silula sase singenayo uNkulunkulu wayesefika ushembena wayesethi cha asibuyele uNkulunkulu uzosikhumbula ngiyakhumbula ngake ngayidlala leyo clip mhlawumbe ngophinde ngiyidlale futhi ukuthi bengahlelanga into eziningi kodwa ke ngoba nakusengiyikhumbula kababa ucebe ekhulu ekhuluma ngobaba mkhulu ephuma kopaphatisa emsizini uthi bathi mase bebuya emsizini esehleli nabantu esebanika ke imiyalo kade yobhabhatisa olwandle sorry hayi ngeyobhabhatisa emsizini kade yobhabhatisa olwandle wayesebuya wayesehamba nabantu base befike behlala emsizini wayesebayala ke ngezinto eziningi phakathi kwezinto ayikhuluma lapho uthi ubaba mkhulu bantu abami niyababona laba abafana nani ngebala kodwa abanezinwele ezinde njengezamashobe ehashi bona bayokhululeka kuqala kunani nize ningasuki ningadedi kakhulu kubona ngoba kuningi abayonifundisa kona nina eniyobe ningakakwazi ngoba ibona abayokhululeka kuqala kunani ekhuluma ngamandiya yake uthi laba balandwa bephuma phesheya laba bezokwenziwa igcila la kulelizwe kodwa uJehova uzophendula ubugcile babo bube ubukhosi excuse me uthi uzophendula ubugcile babo bube ubukhosi nangempela kuhamba sike sabona eSouth Africa kwaqala ngaphambi kokuthi kube khona idemocracy kuvuleleka ukuthi nathi sikwazi ukuyovota kube kwanalento ekuthiwa tripartite parliament lapho iparliament lavulela amandiya namakhaladi ukuthi asengangena wona thina savalelwa ngaphandle kusho ukuthi kwabelungu amandiya amakhaladi kwathiwa bangangena eparliament bayokhuluma ngezinto zalelizwe kodwa thina sithi sumtsinzi walelizwe cha kwathiwa nina imani ngaphandle uthi kushembe laba bayokhuleka kuqala kunani ubugcila babo beyophendula ubukhosi ngakho ke kuningi eniyokufunda kubona eniyobe nina ningakakwazi ngakho ke ningaqheli kakhulu kubona ngaleyo ndlela izizwana lezi ezikhona kubalekile ukuthi sithathe okuhle kuzona sifunde sibheke ukuthi nina nize niyimele nje nenza kanjani ngisho laba bokufika uyazi khona isihlabelelo lapho ukuthi ake ngisifunde nje lesiqala eziningi futhi ihlabelelo ezikhuluma ngeAfrika kodwa nasi lesi esihlatshelelwa makiwa khona entabeni sithi bongani uJehova ngoba elungile isihlabelelo 60 bongani uJehova ngokuba elungile ngoba umsa wakhe uhlezi phakathi ngoba elungile wayikhumbula iAfrika ngoba elungile akalibalanga abantu bakhe ngoba elungile nayo ke indaba ukhuluma ngeAfrika ke la ushemba khona sithi South Africa vuka lesi ke uthi wayikhumbula iAfrika okuyizwekazi lonke leli labantu abamnyama ngakho ke eNazaretha uma even kufika abantu laba
esithi abukufika kungenzeke yini ngiyabuza angisho ukuthi njalo ngiyabuza ukuthi kungenzeke yini ukuthi labantu njengoba befika nje badonswa nayi leli iphunga leli ekuthiwa likaphunga elihle ngoba ukukhanya kula badonswa ukukhanya siyazi indaba yenkanyezi yakaxoxwa inkosi ilanga inkanyezi neselesele ukuthi kwake kwawa inkanyezi yawela esiqiwini yathi uma iwa inkanyezi wele esiqiwini ezase isondela zonke ilwane zizoyibuka lenkanyezi ukuthi hawu yazi yayinhle kwaze kwakuhle lokukhanya ezasondela zonke zayingunga yonke inhlobo yezilwane ikhanya inkanyezi uthi kwase kusuka iselesele nje lase litsaka lona ngamathi inkanyezi hawu iyabuza inkanyezi ukuthi hawu wena ke ungitsakelani ngamathi yathi inkanyezi lathi iselesele wena ukhanyelani so ikhona ke leyo nto ukuthi ke kungenzeke yini ukuthi zizwe zonke lezi zidonsa ukukhanya lokhu thina singakuboni ngeke ngakusho ukuthi wathi uShembe khanyisela amehlo ethu nezinhliziyo zethu ukuthi kungenzeka yini kuba lokukhanya kukhona kodwa thina sikuboni kukuhle kodwa kukhona lento edonsa zonke izizwe sekusele kuthina ukuthi siyitshelele zizwe ukuthi yini uNazaretha silibele ukukhuluma ngamasiko ethu namasiko ezizwe zethu sesikhohle ukutshela izizwe ukuthi yini ubuNazaretha iyona into le engabe sigcila kuyona sitshele izizwe zonke lezi ezifika ukuthi hayi seyifikile emhlabeni seyifikile eSouth Africa lana ke sinoShembe uye lo ndonsa yiko lokukhanya lokho ithi sithi sihlabele siku wayikhumbule iAfrika ngoba elungile uyikhumbule ngani uthe chabani ifikile uNazaretha izizwe zosinda asho ukuthi sizwe uthe chabani ifikile uNazaretha izizwe zosinda zifikileke izizwe la senzani siyayitshela yini izizwe mase ifikile la noma nje izithi mase ifikile izizwe zithethe hawu thina samaNazaretha sibaningi phele kanjani nibaningi nenzani sibaningi sinoNkulunkulu uthini wenzani nenzani yini le uNkulunkulu eninayo ninani ninoNkulunkulu nje sibaningi maNazaretha ngathi kukhulu kukhulu okusasihlalele eksamele sikwenze noma ekusafanele kwenze ngoba engathi into eyashiwo uShembe nayizele emhlabeni iyasihlula angazi noma iyasihlula noma sifuni ukuyenza siyaqhubeka lesihlabelele ukuvesi 4 sithi wabakhumbula abantu bakhe abancurisobala wathumela izayinceke yakhe ngoba elungile ngalezi insuku izithulu ziyakuzwa okushunyelwa kule ncwadi ngoba elungile abangafaki lutho enyaweni zabo wabalungisela ukungena endaweni eyingcwele nabagunda amakhanda bazungeze emaceleni nabagunda izilelu zabo ngokuphula imithetho isakhuluma ngobuNazaretha ake ngibuyele lapha ya ku verse 6 othi abangafaki lutho enyaweni zabo wakubalungisela ukungena endaweni eyingcwele le ndaba le icathulo ngeke ngibone namanye amakholwa adideka angazi ukuthi abone ngazi ukuthi lento yokufaka icathulo yongayifaki icathulo ikhombisa ukuthi amaNazaretha sesemumva into ebalekile ukuthi kufanele ngasifaki icathulo njengoba nabo benza uma beyinkonzweni bafaka icathulo lento le icathulo nokungayifaki icathulo singayichaza size siyichaze scientifically kodwa singakayichazi scientifically nje siyichaze nje ukuthi why uma ungena endaweni eyingcwele ungayifaki icathulo namaSulumane lapha eMoscow wayifaki uma ingena khona
ngoba ayazi ukuthi indawo engcwele. Ububi ke besicathulo endaweni engcwele kukhona la ethi khona uShembe ethi khona uShembe amakhaya enu nawo anobungcwele awubungcwele afana namathempeli ongenze ngizoyibheka lento ngoba ila incwadi nomncwabo njoba into mayingenziwe kuphakameni nasemzini wakho ungayenzi ngamanye amazwi kahle hle ningathi sengithe uShembe wathi icathulo ningayifaka emzini yena angisho njalo ngithi kahle hle uma silandela ubungcwele kufanele isicathulo asisifake endlini uma ufaka icathulo endlini ngeke ngibone labantu khona abantu abanalento ekuthiwa ama morning shoes lento yokugqoka endlini ungafaka leso sicathulo leso ekuthiwa ama morning shoes leso sifakwa endlini mawuhamba endlini esingahambi siye ngaphandle kwegceke lakho sigcina la endlini singagcina mhlambe egcekeni kodwa singahamba endlini kodwa imizi ngisho engakholwa engeyona yamaNazaretha ukuthi mawuthi uyaqhamuka ufice eminye imizi kube kuyicathulo ngaphandle nabantu khona abantu abathi mabezongena emzini wakho bakhumule icathulo engena nje endlini engelona iNazaretha isign leyo nto yokuhlonipha umuzi womuntu angene icathulo kodwa mangase ubabuza ukuthi bakwenzelani lokho abazi nabo kahle hle kodwa kuyafika nje kubona ukuthi uyabona kukhona lento enye into umuntu mayenomkhulunkulu kunento ekhulumayo la ngaphakathi kwakhe ithi enza ukuthi akwenze kodwa engazi kahle hle naye ukuthi ukwenzelani kodwa uyalelwa yilento ilo uNkulunkulu wakho ngaphakathi uyamiyalela ukuthi ungayigqoki icathulo uma ungena endlini noma uma ungena endlini yomuntu noma uma ungena kwakho zisala lapha evrand bese bengena ngeenyawo kodwa mangase ubabuze kahle hle ukuthi masingangena neicathulo ngaba nani ngeke basho ngeke basibeke izathu esibi kodwa nje asingeni isicathulo isicathulo into yokuhamba la ngaphandle uthi masungena ekhaya ungangeni naso endlini ekhaya njengoba singangene endaweni eyingcwele emzini kaNkuluNkulu nasethempelini nasemzini nje kaNkuluNkulu ngani ngoba kunemimoya emibi enamathelayo ibambelele la ecathulweni uthi mawuhamba bese inamathela ibambelele ecathulweni uyohamba uzuyongena naye endlini lemoya oyicoshe nje lapha emgaqweni ake ngilinganise uhambile la sihlala la emalokishini Mjondolo kakhulukazi nala emalokishini la sihlala khona njengoba kuyi weekend nje kunenkinga yokuthi abantu bahlale belwa kuyadutshulwana kuyakwazwanwa kuyashawana uhlala udlula nje sekwaba naneyindawo ekuthiwa kaJombe igazi uthi uyadlula nje hamba unyathela igazi unyathela leli igazi lomphefumulo womuntu uhamba naye mhlawumbe ubefile awubonanga kufela umuntu la usethathiwe wafika wena wanyathela ngesicathulo wahamba wayongena naleli igazi enalo mphefumulo walomuntu la ecathulweni zakho wangena nalendlini yona lendlu uthandazela kuyona usufike wangena nalomphefumulo walomuntu asazi kuyohamba khambe kwenzakaleni yinja ibishayiselwa imoto wafika wanyathela wena wahamba naleli igazi enalomphefumulo wenja wazongena nalo endlini yakho uhambile wanyathela amangcola mhlambe yinja ibingcotsile wanyathela wangena nesicathulo singena namangcola endlini yakho yonke leyo nto ingena nemimoya emibi ngikutshela into oyibonayo ke yeka lo ongayiboni ngoba kukhona abantu okubone uthi yadlula kuchithiwe nje ngathi amanzi
uxa uthi lamanzi achithwe emgaqweni noma endleleni la utshalwe inyanga yakhe lo muntu oyathi inyanga yakhe ubophalaza bese uchitha lapha ya emgaqweni khena abantu bazothi mabejomba kanjani mhlawumbe uthwebula inhlanhla noma wenzani leyo abantu banemgilingwane eminingi kodwa umtshelile inyanga yakhe yathi ubochitha endleleni khena sofika thina sinyathela afika phalaza umuntu ekseni ahamba chithe lapha endleleni noma emgaqweni sinyathela isicathulo siyithathe leyo moya leyo siyohamba nayo ngiyoze ngiyongena nayo ekhaya ngiyithathe ngiyifake endlini le ngithandaza kuyona futhi ngingene naleyanto ekade phalazwe lo muntu kade egcuma noma kade enzani yathi inyanga yakho ubuchitha lapha emgaqweni ukuze bezofika abantu bafike bayithathe lento bahambe nayo inyanga zisenze ingulube njoba noJesu wathi amadimoni awaphuma ngene ingulubeni nenyanga ke iyakwazi ukutshela umuntu ukuthi chitha lapha wena ayojombela wayithatha lento indaba yakhe ayinendaba kahle uyibhizinisi ngoba mawuthathile nawe uzobugule futhi uhambe kuyona lenyanga usuneyinkinga ungazi ukuthi wayithatha apha kanti waze eqala lapha ya wayithwala wayoyifaka endlini naye ifike futhi nawe izokubhizinisa ithi nawe wenza kanje so lento mayifaka nje isabalalisa abantu ikhipha komunye ifaka komunye ikhipha komunye ifaka komunye ibhizinisi lelo kuyona kodwa ke uJesu imbuzi ingulube ezangena amadimoni zahamba zaphonseka olwandle zonke zafa umehluko lapho thina siyakuthatha lokungcola bese sihamba nakho siyokufaka emakhaya ethu bese iyaqala ke inkinga bese siyaqala siba nenkinga so ngichaza ke lento yobungcwele bungayifaki icathulo ukuthi hayi ngoba kukuhlanzeka kukhona abaye abathi kuba clean nje ukuthi hayi angifuni isicathulo siyangcolisa endlini cha kodwa ihamba nobungcwele phakathi lento yokuthi asingayigqoki icathulo endlini kuningi ke Manazaretha kuningi isikhathi manje sithi 28 minutes past 5 o'clock sisehoreni lokugcina lo hlelo sibheke ku 6 o'clock kukhona amaclip ebengithi ngizowadlala ukube bebe khona abagcotshwa kodwa ukuze le ndaba le ngingayihambeli phambili bese befika bese mhlambe kuvuka imibuzo ekuzofanele bayiphendule babengekho ngidlala leyo clip lawo maclip bese kuba inkinga ya kodwa inkosi mayivumile ngesabathelizayo sizokwazi ukuthi siwadlale lawo maclip ngikhuluma ke lana ke ngesiko lobuNazaretha ngike ngifunde kakhulu necatechism necatechism ngike ngalifunda kulama sonto adlule nayi u44 la uthi isono umbuzo ukwenza okubi kudalwa yini kumuntu impendulo ukufa okubulala umuntu uma esenza okubi isono simila enhlizweni yomuntu siqala kancane siye ngokukhula bese simenzisa izinto ezimbi ezimonayo emphefumulweni nasemzimbeni 45 umbuzo isono singena kanjani kumuntu enhlizweni yakhe impendulo isono singumoya omubi singena sisinye bese sizalela kuvele eziningi zonke zisebenze ngezindlela zazo 46 umbuzo zindlela zini ezisetshenzwa yizono kumuntu impendulo uma kungena isono senzondo kuyaye kuvele umona nolaka nokubulala omunye umuntu nokweba nokuqamba amanga konke lokhu kucatshangwa inhliziyo 47 pho-ke inyanga yokwelapha leyo nhliziyo ingavelaphi impendulo inyanga
ukukholwa nokulalela imithetho nemiyalo kule ncwadi nokushunyezwa ngabefundisi abashumayela iqiniso likaNkuluNkulu bengaphunguli benganezizeli. Umbuzo: babonakala ngani abashumayela iqiniso likaNkuluNkulu? Impendulo: babonakala ngemisebenzi abayenzayo bayenzela yena uNkulunkulu abe sebabusisa kukho konke abakwenzayo ngezandla zabo kwande. Kuthi uma behlangana abantu ngegama lenkosi labo bantu bangaxabani bangalwi. Umbuzo: abangamakholwa kuyabajabulisa yini ukwenza izono zonke lezi ezibalwa kule ncwadi esifundayo? Impendulo: abangakholwa bayajabula uma bezenza, kodwa uma sezibabopha zibasa emajele bayaqala ukuzizonda izono abazenzile, bangathandi uma sezibabophile. Umbuzo: izono ezibhalwe kule ncwadi yemiyalo ziyamusa umuntu ejele? Impendulo: zonke ziyijele kumuntu ozenzayo, ziwunoxhaka wokubamba umuntu angabe esakwazi nokuzikhumula, afise ukukhunyulwa ngabanye abantu, kanti uma esaya kuzo akabathandanga abantu abazomkhuza kuzo. Umbuzo: uNkulunkulu benze njani ubenzelani abangazenzi lezi zono ezenziwayo ngabangamkhonzi? Impendulo: uNkulunkulu uyobavikela ezingozini ezimbi abanazo izingozi zokulwa, abangeni emajele, abafumaniseki emahlazweni. Umbuzo: le ncwadi isifundisa ukuba siyeke lezo zono yini? Impendulo: le ncwadi iwusizo kakhulu kubantu abangafuni ukungena emajele nasemahlazweni adumaza umuntu. Uma uNkulunkulu esewaveza obala amahlazo abalalelayo amazwi akule ncwadi abadumali, abangeni emajele nasezinkantolo. Umbuzo: ziqedwa kanjani izono ezikumuntu? Impendulo: ziqedwa ukuba umuntu angabuye azicabange, angazibheki nangamehlo akhe, avale izindlebe zakhe, asoke nolimi lwakhe lingakhulumi nje ize, angabuye ahambe nabantu abazenzayo lezo zono. Umbuzo: uma abantu abangamakholwa kungabazali bami, ngingabenza njani uma mina sengikholwa? Impendulo: yehlukana nabo, ungahambi ngezindlela zabo zobubi ezizondwa nguNkulunkulu, ungadli izinto abazidlayo ezingcolile, ungalaleli okubi kwabo. Umbuzo: yini okubi abakumonayo labo abanamehlo okukholwa? Impendulo: okubi ukwenza isono nemisebenzi emibi angayifuni uNkulunkulu abayenzayo, ukucashela abantu kanti uNkulunkulu uyababona. Umbuzo: babe sabani abantu uma benza isono bebhekile abantu na? Impendulo: isono siyinto embi kwabanye abangasenzi, asibathokozisi uma besibona senziwa ngabasithandayo, kanti nabasithandayo uma sesivela obala bayasibalekela. Umbuzo: benziwa yini ukusibalekela ngoba basenza besithanda sisihle? Impendulo: siyabadumaza uma sesivela obale, ezinye zibangenisa emajele, baboshwe khona lapha emhlabeni, baboshwe bengasathandi nokuzwa ukuba
bakwenzeleni okubi ngezandla zabo nangamehlo abo nangolimi lwabo. Angizoyifunda yonke ngeyiqede indaba yesono, kodwa iningi ikhona kule ncwadi ekuthiwa iCatechism. Ngihlale ngisho incwadi le iCatechism lapha lo babamkhulu ngithi abantu uma befuna ukwazi ubuNazaretha abathenge incwadi, abafunde abayifundele bona ukuthi uShembe wathini. Yabona njengoba nje ngihleli ngifunda amazwi kaShembe, ngikhuluma into yami njengamanje einsukwini zanamhlanje abantu sethi umuntu mayehleze shumayela ashumayela into yakhe, angashumaye angakhulumi ngokuthi athi ngivula amazwi ukuthi uShembe wathini yena bese vele ishelo kwakhe. Kunamavangeli amaningi kuyafika nje kukhulunywa ngomsamo uthi yabuza ukuthi uShembe washo lento. Nithatha lento enikhulumayo ngenisa abadala, uma ungabangenisile abadala kwasha kwacima kwasha uShembe lo wathi ngeniswa abadala. Wathi bangeniswa kanjani? Zonke izinto vele uShembe akayifundisa into bese ngayichaza ukuthi yenziwa kanjani. Wathi mayithi ngenisana abantu abadala wasethi bangeniswa kanjani? Ngoba thina sazi inkonzo kamahlukana ndlela, sazi inkonzo yezimbali umuntu masehambile, sazi inkonzo kamahlukana ndlela umuntu mayisekhetha inkosi, sazi inkonzo yezimbali umuntu mayisehambile ukuthi kuphelezele umphefumulo wakhe, ucelelwe ukuthi uma kwenzekile wabhathwa endleleni uNkulunkulu akawukhulule uhambe uye ezulwini. Kukhona la ku54 kule ndaba yesono ithi uma abantu abangakholwa kungabazali bami ngingabenze njani uma mina sengikholwa? Impendulo yakho ithi iyehlukana nabo. Uthi umahlukana ndlela mhlambe kwaye ngumfundi uthi mhlambe ehlukana nabo uma bangakholwa lento yokuthi uthi wena hayi angikwazi ukuyeka ukuthi ngoba abazali bami angikwazi ukuyeka ukugaya utshwala ngoba obabamkhulu babephuza utshwala. Uthi uShembe hlukana nabo uma benza isono. Niyigadeke le ndaba ukuthi hlukana nabo angisho ukuthi mawusebenza ake ngisho nje into ubaba wakhe noma mhlawumbe uyinyanga wena usuyinazaretha noma uma wakho usonta kwabasindisiwe wena usuyinazaretha usugcina umthetho wona bawugcina umthetho. Mayithi uShembe ehlukana nabo akasho ukuthi ungabondli makufanele ubondle ngoba phela babazali ubenzele okuhle cha. Mayithi hlukana nabo uthi wena ungakwenzi lokho okwenziwa yibona. Manje thina sinenkinga yokuthi siphula imithetho kaNkuluNkulu ngenxa yokuthi sithi izinto ezazenziwa abazali noma ezenziwa abazali ngeke mina ngiyiyeke ngoba abazali bami bayazenza. Kodwa ngani uNkulunkulu uthi ayingenziwa nje lento uthi wena cha ngeke ngize ngiyiyeke lento mina ngoba ubaba ubuyithi ngoba ubabamkhulu usho ubabamkhulu ongababonanga nangamehlo kodwa uthi wena lento oyenzayo uyenza ngoba yayenziwa ubabamkhulu kodwa awubazi nangamehlo awazi ukuthi babenzani. Abanye balabo ihlo omkhulu baba bathakathi, abanye baba babulali nje, abanye baba impimpi zabelungu labo kuthiwa balandi bangenise kokwamambuka laba abantu ababecindezela abantu abamnyama bathi abantu abamnyama bayazama ukuyikhulula bona babacindezele bahambe bobampimpa kubelungu wabadayise bafe. Uyabalanda wena ucatha abantu bazoyeka kanjani wena ukukudayisa bazoyeka kanjani labantu babedayisa ngisho abafowabo bezalwa nabo babadayisa. Wena wabona uJoseph edayisa abafowabo bemdayisa eGibhithe kuyona indaba eseBhayibhelini kuphela leyo nala namhlanje senzeka abantu basadayisana idayiswa umndeni wakhe. Ngikhona indaba engiyifuna la kumahlukana ndlela uqala ubahlawulela uthi ke ubaba omkhulu
uthi baba mkhulu othi ngifunde la indaba kaMahlukana Ndlela yinde uthi ke uyobala konke mntanami ozwile ngakho ukuthi uThixo omkhulu wasekuphakameni akakufuni uyosukuma ume ngeenyawo ngezwi elikhulu uthi mkhandlu obuthene lapha ngicela senze umkhathi kwabakholwayo nabangakholwa kubo abangizwayo abahambisana nalokhu okushiwo abacheme nami sakhe umbimbi ababuyele kwesokunene abangakuzwa ngisho babuyele kwesokhohlo lapha ke enkonzweni kaMahlukana Ndlela usuku usufika la usuhlukanisa khona indlela kwalaba abaqalayo ukuzwa lento engiyikhuluma kaMahlukana Ndlela noma esike siyikhulume la inkonzo le oyenza ubize abantu uzobachazela ukuthi wena usuyiNazaretha bomakhelwane zihlobo bangani ngeke ngisahamba nani ibhola ngeke ngisahamba nani umgangela ngeke ngisaya kushemeni nani nani ihlobo zami manenza imicimbi ngamasabatha ngeke ngisafika ngoba mina sengiyiNazaretha uma ningcwaba nenzani ngamasabatha mina ngeke ngikwazi ngoba ngiyiNazaretha ngeke ngikwazi ukuzofihla ngizofika phakathi nezinsuku nginibone ngize emlindelweni makushoniwe nani bomakhelwane ningadinwa baningasangiboni ngesabatha kodwa ngiyobe ngivelile phakathi nezinsuku noma sekudlulile sengingavela kodwa uma nje nifihla ngesabatha mina ngeke ningibone ngoba sengenze izivumelwano noJehova sokuthi ngiyakuhlala endlini yakhe kuze kube sekupheleni kweinsuku zami omunye ke wemthetho kaJehova uthi gcinani isabatha ke akusetshenzwa ngalo akwenziwa lutho asingcwabi asenza imicimbi asenza lutho nakunina futhi ngeke ngikwazi ukufika wenza uMahlukana Ndlela lapho uyabachazela abantu ukuthi wena usuyiNazaretha usuyaphinda futhi ke kulaba kulento uthi masuyichazile yonke usuthi kunina ke enithi namsana nami ngicela nibuyele ngala nina ningahambisani nami nibuyele ngala ukuze uzobazi zisekuse ukuthi laba bayizwe not necessarily ukuthi bakhethe uNazaretha sebezoba amakholo kodwa bayahambisana nalento ishoyo so ngeke baze bakufaka ipressure bayazi laba bahambisana nawe ilaba futhi abayokusiza mhlalaba abangahambisani nawe sebethi wena wenza izinto benza izinto wena noma benza imicimbi wena ufika kuyofakaza laba bahambisana nawe athi cha sasikhona enkonzweni kaMahlukana Ndlela engani wazi wathi wachaza wathi bayokukhulumela kulaba ukuthi cha musani ukudlala ngaye kwakufanele lento ayisho niphikise ngalela la ngayisitshela sonke iyasuka ke futhi iyaqhubeka indaba ethi uyobala konke mntanami sengifunda ngenhla lokhu uyokwenza emva kwende inkonzo kaMfundisi nezikhonzi zakhe zabesilisa nabesifazane bonke sebefakazile ngalendlela baveza ubuhle bayo ngethuba labo lokufakaza uyoqala lomkhosi kuyothi mabehlukana uyobe usuthi inkosi namuhla khanda ugange kwabafileyo bami nabaphilayo kube ongale nongale ababe abangalizwa izwi lakho benze bengabe besangibona benze bengangivukeli kubo abafile bakithi nabasekhaya komami nakubo abangani nengima nabo einkundleni zokuhlangana ngezigaba zonke zokuphila ngifihle mina nomndeni wami okuvumayo usembese ngomsa wakho niyokuhlaba lenqama noma lempongo ngokomthetho wasekuphakameni ushise amanoni kube impepho enhle bayodla abantu bahambe amakholwa nabakuzwayo bayokwenza unkatho ngomthandazo ninikele nonke izibani nizihambise kuphakameni uyobe sewuqala ubahlawulela abafileyo abaphilayo bakhethe inkosi ngomthetho lokhu kuyoba
okwezizukulwane zonke eziphendukwayo ukuba ningakhubakiswa oyihle obenu abasekulahlweni nayo ke indaba ngiyacela ukuma la kukhona indaba la angiyi-highlight ngoba ikinganakeki kanti ibalekile sizoyikhuluma mangikhumbulile ngesonto elizayo ithi le ndaba niyakuhlaba lenqama noma lempongo ngokomthetho wasekuphakameni nayi indaba engiyi-highlightile ushise amanoni kube impepho enhle ile ndaba yalamanoni ke le engifuna ukuthi siyikhulume ngoba ngeke sisakwazi ukungena kuyona manje isikhathi asavumi kodwa i-highlight nawe lethi ushise amanoni abe impepho enhle ukuthi lamanoni lawo ichaza ukuthini le ndaba le mayithi abe impepho enhle lawo manoni indaba esiyikhuluma ngesabathizayo ngicela ukuthi ngibheke la ku WhatsApp ukuthi bakhona nangibabuhlongwane eNewland East uthi mina esabathi ayibenhle kwabangcwele base kuba khona kushola ababuhlongwane uTsizwe ngiyabingelela kuwe baba Sombothi ngizonke umuntu wakho lapho ukhona lapho kulelelayo lapho eNkinobhini sibingelela amaNazaretha onke abantwana inkosi abangabe wona amaNazaretha abangona amaNazaretha nabalaleli bonke Sombothi wadlala iklip enkosi nyanga yezulu wathi ngikhuluma nomntwana wami nje emoya oyintombazane amavini amabili amathathu ekhuluma ngendaba yamalobolo sixoxa nje naye kusithe ngixoxa nami njengobaba na indodakazi baba awukanjani abantu bebiza emalobolo angaka kanje asike mntana nami la ebandlela amaNazaretha ushamba wayikhuluma indaba yamalobolo ukuthi bo mama aningabizi lokhu nalokhu kodwa ke amaNazaretha awayelalela ngenkulumo yomholo wayo kakhulukazi obaba omkhulu inkosi elanga nenyanga izulu aze ngichazela umntana ukuthi unodadewethu uzalo babekazi ugazi lami uzalo babekazi wami tethe wababa waphela ngesikhathi nyanga izulu uthi kimi mzala ngesikhathi nyanga izulu khuluma indaba ukuthi abantu abangabizi abakhonyana babize imali enkulu ebizweni nalokhu uthi ngangikhona ebuhleni uthi amakhosikazi angena avelamboza inansuka athi lasihlanyela akosho bezakhinga angikhuluma impilo lapha ngikhuluma ngento esho ukuthi umzala wami waphenduka kudala ngesikhathi nyanga izulu uthi bathi akosho bezakhinga ngani thina ngasho kanjalo angasitshela ukuthi asingabizi lokhu imishini nani sengisho ukuthi babusamba ukuthi lehlipho edlalile ikhuluma indaba enkulu kabi ngoba ngesihlobo mina esiphilayo esikhona njengamanje esiyifakazayo le nto ukuthi wathi inkosi nyanga izulu abantu abangalokhosi abangabizi izinto ezinkulu abantwana abanikeza ithuba ngoba sobe bakha umuzi wobabili umkhanyana nomakoti bangabizwa izinto ezimbeqo ngiyafakazela ke lento ishoyo ke baba Thabo ukuthi hayi sibonga zonke imfundiso ezinye esikhona manje abantwana benkosi bahamba kahle bayodumisa uJehova nabasebenzi abayentabeni labo abangaphilile kahle njengathi singaphilile uNkulunkulu eshama sikhumbule sonke abayongena emsebenzini ababuyayo uJehova bakhumbula ababoshiwe semajele Jehova bakhumbule nemindeni yethu ayikhumbule Nkosi yami isigodlele sisi ibe nesabathele hle nonke siyabonga zonke imfundiso
baba Samboti. Thank you. Aw siyabonga baba babuhlongwane eNewland. Hawu kwavele kwaqondana into kade ukhuluma ngayo wavele wayizwa nawe inkosi ikhulumela ngoba iyona into enhle leyo ukuthi abantu bezwe inkosi ikhulumela bathi lo oshoyo uthi basho ikhona inkosi ngalo same day kade ikhuza lento bathi akosho kwezakhe ingane namhlanje basasho njalo bathi hey thina kwasha kwacima obaba kwasha kwacima isiko leli ehene isiko nemkhuba eyayenziwa yilabantu labathi uShemba sihlukane nabo ababengakholwa abantu ababengenandaba noNkulunkulu abantu ababengayazi indaba kaNkulunkulu uthi uShemba asingafani nabo thina sesama Nazaretha manje asihlukaniseni nabo angiphinde ngicheke futhi la khona enye message la ngizama ukuthola ukuthi ubani lo Maching uthi sonke emafini 426 Menir Samboti wabantu emfundisi eJames Hlomo ngowodumo kanye nomshumayeli Mahlase wethu ngiyabingelela ohlelweni nakubalaleli bonke beledo imini Sabatha ibenhle kwabangcwele mina ngivuka naleli verse elithi ngalo mthandazo vuka uthabathe igejelimo ngokubuzo phila ngakho yabona nje Maching ilinkonzo nje leli verse olishoyo nempela kuliqiniso lokho angeke wadle ungasebenzanga kwazise uyamethuka umdali wezulu nomhlaba uma uhamba ucela ekubeni ekunikeze izandla ezimbili ngicela uShembe angifikele nalena ebengifisa ukufika khona futhi angikhumbule amen from Maching sibiye Durban North odabuka kwaNongongo Madapazi area kwa Shumeka emtholweni isigodi King of the Radio the original yabona nje ubuthi uShamba kufikele nala ungafikanga khona ususinikeza inkonzo nje kwawena nje yabona nje lesihloko sakho ngiyasicabanga nje sisesivele inkosi mayivumile soke singene nje sigcile kusona nangu mama Mahlambisi ake simuzwe naye ayibonge mntakamkhulu ayibonge Khehla hayi ngiyabuzwa ukuthi namhlanje omhlonishwa abekha abanye uhlalo nabo hayi sikhona thina sikulalele ngabe ngcothi sikulalele nabo bonke abantu nalezi ngane lezi thabo ekhuliswe izalukwazi kodwa zebiyilandela kuzomzalo zambana zizalo zinkonzweni engakhulisiwe omama bazo ezamahlongandlebe yo thabo lezifundisi lezoyifundisa abengcothi idlalelo izolo lezingane efike zihlukumeze izalukwazi nemphefumulo yezalukwazi qale phansi zithi zihamba nomhlangano ayithapha kusafuna kusetshenzwe umkhulu kodwa soncenga nje endleleni sikulalele umkhulu ngiyalibingelela lonke nje ibandla ohleli nalo umkhulu sengiqale ngenkulumo ungabingelela lonke ibandla ngiyalibingelela ngaphakathi ekhaya wahlambisa umntwana mswathofa umntwana hayi uthuli nje uhleli eduze kwamatholo wakho kulalele mkhulu bese happy new year ohleleni lakho mkhulu ngicela kufuna ngiqale ngakho ngoba ngiyasha akubo musa mkhulu libelihlisa abatha kwabangcwele bona bonke abantwana bonyasi sibonga umusa ngoba sekhigamle kesizwile endleleni amen amen mama Mahlambisi uyabona ke nawe futhi usuvele wafaka esakhe isihloko isihloko nje lesokhuluma ngaso indodana engahloniphiwisa ibulawe usho lapho umthandazo wesabathi usufaka isihloko nje mama Mahlambisa naso futhi engisinothayo phansi ukuthi naso uyabona nje ngeke singakhulumi ngaso ngoba ususifakile kufanele ngisibhale phansi ukuthi
kufanele ngesonto elizayo naso singasali ngoba uma zihlala lezi zinto kuyonakala kanti usuyivezile nawe uyambulelwa ukuthi nawe awubatshele emahlambisi ukuthi abakhulume nangalokho siyabonga kakhulu inkosi ikubusise mama Mahlambisi nawe machingching ake ngibheke la ku Facebook ukuthi kuthiwani taka alusitwayi amen bhuti Thabo imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele and icinga ngonyaka ka 1913 mhla eqala ukukhwela entabeni inhlangakazi wayihamba yedwa lapho 1913 ibandla lilandelile lilandele kamuva ngenzeka kuba u14 ngisazokhumbula kahle Chikanta Diop khona bakhona abantu enkulu uMahamutsa phansi eKapa Sitwayi noMahamutsa niseKapa nina yizi Jesus na ukhona Thulasizwe Mshengu Sandile Mkhulisi bakhona bonke isikhathi ke manje sesiyangiphikisa isikhathi sekufanele umuntu avalelise khayelihle Nkosi nangukhona Mzet uBhangose ukhona ukuqina ngibona ukuthi akekho salayo hayi ngicabanga ukuthi bangene bonke nothile la izinto ekufanele sikhulume ngazo sesivala ngike ngakhuluma ngecathulo angiye lapha ku page 115 encwadini yomncwabo eyokugcina ke le ndaba bese sivalelisa isikhathi sithini manje sekuyakhona impela ekuthini imbongi ingene ithi umthetho wecathulo kwabonakala ngolunye usuku encekwini kaNkuluNkulu uMose ingilosi yasezulwini iphakathi elangabini lomlilo wethuka uMose ebona isihlahla sivutha kepha singashi wasondela efini ukubona ukuthi kuyini lokho akubonayo izwi lakhuluma kwelathi Mose khumula icathulo ezinyaweni zakho ngokuba lo mhlabathi omikuwo ungcwele Exodus 3 verse 2 to 3 ikhuluma yona le ndaba njalo icathulo le ukuthi icathulo azigqoka endaweni eyingcwele bese yaqhubeka futhi ithi kwathi ngolunye usuku inceke kaNkuluNkulu uJoshua ihamba ngaseJericho yaphakamisa amehlo ayo yabheka phambi kwayo yabona umuntu emile phambi kwayo ephethe inkemba uJoshua wasondela kuye wathi Nkosi yami uvuna bani thina noma izitha zethu waphendula wathi cha mina njengoba ngilapha ngiyinceke yempi kaJehova uJoshua wasondela kuye wakhothama wabeka ubuso bakhe phansi wayebesethi Inkosi yami ithini encekini yayo na wathi khumula icathulo ezinyaweni zakho ngoba lo mhlabathi omiyo kuwo ungumhlabathi oyingcwele Joshua 5 verse 14 to 15 indaba yecathulo njalo eBhayibhelini le uShembeke umthetheleli omkhulu wakhuluma naye ngalomthetho wayegcizelela emazwini abaprofeti olotshiwayo ezincwadini zabo uShembe wathi umthetho kaNkuluNkulu awuvumi ukuba umuntu angene nezicathulo endaweni engcwele abangena nezicathulo endlini kaJehova bayaphendula indlu yomdlalo ithi ngasekugcineni ke le ndaba yazini ukuthi okungafanele kwenziwe lapha ekuphakameni nasemzinyeni kunjalo ngoba ingeyase kuphakameni inkosi zinibusise sesiyahamba manje.